MCA mbunge ya kaunti ya Meru ne bakinyete ntere chia thwana kanisene ya mwanika ni untubwa mambura ja maromba ntereu ne baririte nkuchanio iria chiriona ngabana wa kaunti ya Meru iria chionekete kumata oburia kugukia baugite kwethirwa ngabana ga kwenda kubania bobongwa ibo bakamwania bari bambere bakiariria minister baria boroti kujukite mwanya ne baugite baria bagakurukwa ne baria ke bakubatara na bethirite bagikuruka into bibi bakiuga mirungamo yao ya gesiasa etitonyera onto bobo nyume ya maromba jau ne betire oringi kuboreria nja ya mwekurumwe uria urarathirwe ni arethi bankamira na ethirwa agita utoro ntere chakande bede mokirimithika ni agutwambiriria. Almighty God bless you all in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Bakiaria misene kanise Katholiki mwane kaira wandine athwana tigania westi MCA bonde bakaunti Meru bawete ibarikanete na ngwe kuthikira sisi baraba ikirwe mbere yao Governor Bishop Kawira Mwangaza na baikolokia baraki bakona bakarita ngwe boya tutina thina na sisi bakawira tugakarande tuchungune kendra no aretere maratasi jati original fake certificates o inya tugekambio kando kendra bo qualify twagwikira mbio tiki twitengugirere iretu ekethaga wira ati na ume tutime o muthurira mtungi ati na ume urona mtu ati na metho atombore mtu ati na metho ekagweta mtu ati qualify sisi twe mwarukia nyethaga inaga wira utuku na muthanya akiwa ngavana ni mama nkurukiba wete moroto wa Governor Kawira kurita ngwe wenka notira ngwe MMCA te kone kontubra bombo banye kithurano ne twitite nara nende bawete batira bomwania mbere ya bania wenderete tukabwania nja kinya songo na ale popular mono nantu kinya waitito na ale popular mono lakini wakati aliambiwa ni nje wakati aliambiwa ume nje hata watu hawakumsaidia Antono wathirane dia bonga bana tariki kenda thaiba ndo bare otigerie MCA na baba ngo kungera wale mo bakaria uteke ando bagutethia ke tiga gutura na michemanio no batangana ithithake karia MCAs bathikere na tiga kuga MCA mbesa baombetia itukugwetia mbesa tole gwetia mbia cia weja na ambassador tole gwetia mbia cia World Fund timbesa cia gwikira mukojo wetu timbesa cia kurea mbesa cia kurea twina cio twina mucara besa ira tugwetie cia ambassador na cia World Fund cia kwinjira ntu barabara nonto nande kwa kwenda twana riu ure gotunengera World Fund na inchi bagatwania nchi mukani wethro tinjanjira huku wethro te akailas wethro te kira roi na tu mbere twanwa nonto raugire twanwe ba mami okwaito tugakwania mbere Kawira agakwita kai na mubango yo twana 2027 are ana mbere twana uramwe nwakana batu tutiana Raja ni tweterete barabara ni tweterete na tunengera World Fund turitire amerungwe ati mutimutethia onoke bo mwendete ate ogwe ibo atonengere ou batini tunawe ababa katinda kwero akabona mwananchi angane na mwananchi wa kawaida ila bamuretira nara bamuretira kila baba 69 bacho tukandiro nawe sawa na Meru kura Kawira must go kana te bwe Meru tambere Kawira must Abado tekeria Meru gwachanira Kawira must kuringana na mutongerio baba inge mbunge nei bai tayari utoka kithurano ne ringi kethiro ntubo ibo bwatethia ntuba Meru nonto nakuga kauga kaunti choke kurene haba tu choke kurene kinyabite nchindwe lakini Meru na yege tata irungame Meru yone huma wewe ngavana tugura kethano kwenda tuchoke kurene tigo tuteno tera tigo tindo takanya ati tindo tutera kanya na ndike baruga nonto kinya mantu ja mwate umenya akiuga gachokia tukurene atina powers tiu powers yu chi vested Senate na Commission of Inquiry na Senate kurukiba inyeletio batu bwa kigina kia World Fund amwe na ritaniria ngwebo bwega bwa Governor na MCAs kwanza uwire award ya metangara milioni yana na mindi nimenye o milioni yana ila Kawira uwire atengera World Fund ito jendra na wananchi bo jendra na ibo kwa doburi mbere ekamera iwa wananchi bathwana milioni yana bikoro Kawira akiwa akana ngairo award milioni yana anga bana ibo ikiru akiwa
ende Kawira re ibo kwanda milioni ya naira reta J1 fund bas wata mwere Kawira wananchi bariwa milioni ya naira J1 fund nataka kuringa ithioro na chirete wananchi bone maendeleo so watu tulikuwa na nare tukaria tuje teruro igwa wodi ne kwa changiambi ruiro akaringa micha egerage baita ko ingorita ngona ma MCA bote kona itokare anjimu bote kona itokare nao ibo kora bo kuendelea Kawira arenda ku manage county abura ku manage Murega era Murega rumana batu mero county nionene nkorokie Murega na Kawira na turendro mwera batu na kinyoke MCA ibo baitie na arwero kenjo na barabara ibabo eta bunge keta tere kantu kwa kitambo yo Kawira na ateko mamanto office ateko mamanto manjerio function bo wende na rinyo office atometa kue kachoke school renge irasima nto bakare ndiguru kenda borani atiri nao no tutukinya mweri wa 11 no tembeche iratumirwa tukathithia atia twi team twindenga bana na MCA bawe nikende mpuri uri ndiguru maendeleo jomba kugitatia kumukinyira kuruki baithukirite mukurowe Murega baitu uraba wete nwe kithitaria kinene ati koriti ngwibwao na gavana Murega nwene simu antu bathuria kura mwekuro wa iguru inyanta mona muthingatite micemanio mukuro wa iguru mukuro wanga teto timu ici mukuro kisusan kieka totemu ici moromete go gwenka ki uthuriri mwekuro ari ngavana ndene Kenya sikanda bunani uwo karenje kure akuru bara bathuririe kuru bao bakaranja cio bagaitanguge ingi bareke kuru bao bagaitanguge kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.